Imi hotu dia kalau. Iya. Dia mau tanya malu ya sore-sore dia maromak dia. Tempo hotu. God is good all the time and all the time God is good. Dia contente loso bele mai hita watcher ne oi. Modify na maromak telefon. Espera na maromak bele usa how no bele kuliah hita watcher. Amen. So antes sabafai how ya testemunha badak kursi kamoras berbero kamoras megohin dia. Agradece maromak. Que tenemos testemunha. Então, mais trabalhou que nem marrom o telefone Exodus, capítulo 9. Exodus capítulo 9. Eta mana? Si verso ida to 9. Di Eta mana dia mamen? Ori krezo laran hak mate close. Kiri cidok kita. Eta bele dia mamen. Dia topik ko bohin laran niya ba itene preso itene buat ni ite sepre hamu do ba. Topik ko maka kita tahu nai itene sorin no niya luta ba ita. Amen. Kita tahu mai itene sorin lau si itene sorin ne babe niya us luta ba ita. Niya jura ite hori luta ba ita tu mama itene problemas no buat saya de. Tahu topik ko mag dere mamai te bali hamu do Baru telefon si Exodus capítulo ida, capítulo 9 verso ida to 9. Tali amutuk. Naik kuliah ida ruatul. Letan ini kusnya. Main rasik, Amen. Men ya, fiat história né la fomba ita hotu né balum jane sai sam bebe ko na ita roha. Bebe história né hakarak
halo ita compreende a história né ajuda ita a compreende a história né acontece povo Israel com Moisés neve sira husi kalau viagem saiu si rei Egito atuba rei neve maroma promessa sira neve beala sira ne aman no beala sira ia tempo antigo maka Abraão Isaac no Jacob então ini Moisés reta samado ida husi nai maroma ko di ba at balori liberare ba po Israel sira usi Egito batama rai kana então ini ita hari história ne wa hira antes ne de kar kita balu leo na ya ne ba nai maroma começa tudo sinal começa lori malisa ba po Israel sira o ba sorry ba rai Egito no liusida ne maka liurai farao ne começa usi po Israel sira ho di atu ba rai ne maka maroma promete sira mas ita hari ya to ne dia perlas ne to clara na maroma muda ne plano laos muda ne plano mas ita hari ne maroma ne plano nebe mak ne bolu po Israel sira lolos atu sayu sira Egito di bayar rai nebe mak dia atu hetang liberare mas hani ita hari sira na maroma glori sira ho di basuru fali problema nebe mak ita hari sekarang kita lihat turmai sira ba hasuru problema nebe mak halu sira tahu to sira murmura sira dia belum mati ya Egito juga mati ya rakui então ihne bahira po Israel sira começa lá sai ia tempo nebe sira começa lá sai na maroma começa de hamba Moisés agora lori filha fali ia verso ida no roi tare maroma fote ne foi instrução Moisés a lori filha fali po Israel sira bahia fatin nebe dalang nebe ia ne dian pihai rote no midgol nebe mak entre bal jefon e claro ini kar kita hal comparação kari ko timor kari sira sayu siliksa neba depois sira tu kanang ne ia ilio neba então agora sira lá hela maroma haru ka fali sira Moisés haru ka sira diante ki ba fali ya tas tolu neba o baya tasibu neba no sira ba fali neba então itare haresan maroma bolu sira no muda fali sira ne diresau haresan la ia plano haresan la ia plano ia oin haresan sira lawar biru de então lisi dane maka eman liurai Egito ne começa notanya dia oh sira lau salah então agora ni muda fali plano ne kok foatene wa ne militar sira holi duni sira no duni po Israel sira na então ihane ita bela prende buat barang ni ita bela prende mas how se cita sai ponto tolo alessa ne holi ita prende muito maka ihane ponto primeiro problemas o saya deve mai da usine maroma lá usine maroma mak foli sesa hori ita suru problemas ina ita hare ne maroma haru ka sirasai ben ni halo liurai farao ni fontos hori duni sira então tare ne maroma maka foli sesa o problema hori foli sesa hori sira la suru problema haru ka sira bafali ya tasiun no yan ba ita le dur kare tasine mak si halo sira ta ema liurai Egito ho neo sira duni o kore salo sira tau abi ihane tahari yang verso hat tabela le hamutu ye verso hat ne maroma mak halo farao ni fontos tesare hausi halo farao ni fontos one si duni sira no hausi haturu au ni gloria farao ni força tawa tare ihane razam nia mak ne maroma halo liurai farao ni fontos da ihane ni hare itahare maroma halo liurai farao ni fontos ori nebele hatulu ni poder ori nebele hatulu ba o Egito sira kata ni mak maroma nebe mak amores atulori ni ema sira saisi rai Egito então manhira saída de situação saída de tasoro e tem amores manhira halo tere tasoro situação saída de estudante balum atu kabenai mona então problema saída de tasoro na fati hanoi heda kata problema hirak ne mai hodi ne maro label fokus no problema label problema be hare ne maro kata haturu ne poder lisi problema ne então ponto primeiro kita aprende maka problema ne maro maka licença ho razão atu haturu ni poder vai ter problema kata ni poder liu ni bot liu e ter problema os desafios sair de meditação então e segundo ponto segundo na vida ita se hará muito ita se aprende usia ema Israel sira po Israel sira
Tare oin tale pu Israel sira hansa. Sira ya fofo sira saina sira hansa. Hansa? Sira contenti depois sira lao brani los kale. Ia walone sira lao sira rona dia ema jitu sira dune tur sira vai sira fatem brani sira lao fatem brani então ia primeiro itare sira dia sira tau sira fiar marowa. Mas clear to é clara vai ira marowa karo ko sira bate hasoro tasi nebe laia dalam nebe maka inimigo agora dune sira depois sira tasi laia dalam então ele vai sira começa até que filha mahara yang Egito sira começa dure sira então sira começa tahu sira murmura hirit de fofo que sai cristão ou fofo que fiar na Roma ita espírito humano solos da bar que te badidas ita ia força e espírito nebe manas mas bem clear vai hira maroma karuga ou maroma lori ita vai escola e vai de família vai fazer nebe ita começa a Roma ita começa a sair tal vai hira problema mai maroma for licença ita atau suruh problema, suruh desafios, kita começa sair tal, kita começa dalam rumah kita masih hanesan povo Israel, kita começa tal, kita começa murmura, oh maroma kamu serva kagora fiar kita bol, hal suruh situação hanesan hamnya ina naman lagos tal, ema odi hal ema hotul sim hal tamasela, tapi hatene ba kata nema roma ia plano ni na fatin sempre muito coita e situação saída de nessa hora internet topinho mas quem tá tahu memang roba muito coita lá só muito coita de bem nem se luta baita esse ajuda itu hari kita se atinge kita se mana e ikut então usi povo Israel ida aprende kata ita labela saya rasa sira babita na fatin usi hahu to remate teteki ate brane na fatin amen também ya em pablas ne ikut ne dia memang roba masih luta baita ni nunca usi kita ni la sila usi kita memoris atau ni sila usi kita nudar ne oan nudar ne bibi ni nunca usi kita telau nessa evene na fati hamu tu coito então ia terceiro ne baita se aprende tava que se arre usi Moisés ne eman ne bema kamaroma haruka nia hodiba ni relação ne dia com maroma então ita hare ia onia 11 12 ne Penhira Moisés, hare povo Israel sira começa a murmurar, sira começa a tahu, vai esperança ona, sira hirus bania, nyama que vai dar nema kambrik beti, nema kambrik, ya sira no nikulia dia, kita tahu, on lorong yang mesti hare, nema romak si ajuda ini, nema si lori salvação bayu, ia, on lorong kita yang mesti hare tang, nema Egypt sira nema agora dunia tane, itu ini hare Moisés ni ya fiar, ni fiar, nema kan metin. Banai maroma, tapi itahare também itahare ni kuliah confiança ni hatena uma kata maroma que se ema Egito sira hoje sira neoi no mesmo ni sira kare ni rentar vai ni hatena ni fiar então fiar ida nema ka ita precisa ita ni mores ita nema cristão ita ter maroma precisa importante baita hori hatene importante los baita hori fiar tau fiar banai maroma que situação saya la preocupa o saya situação saya de escola o san selo escola lainnya kayak di familia ke saya de beta sur kita tahu o kita murmura ba maroma kanesa o ema Israel sira mahira sira problema sira começa murmur sira halu hati ya buat nebe maroma kalau ia rai Egito nebe maroma katu sinal sanulu nebe laia maroma selo kalau então sira hare mata Bebe sira nafatin la fiar, sira nafatin murmura. Hal ita memores dalam bar kita hariat nai marok di pensam ni halo ida neba ita halo ida neba ita sempre ita kuliah ita ya situação dia kita gaban ya mabe ya situação difícil fali ita halo rasamos dalam rumah ita murmura de ita marok ni marok tama sama gena acontece mahal tama saya ida ne tama saya makau makasur ida ne be tur lolos ida ne la dia ta ia ne tare povo Israel sira halo hanesa ne maroma la contente o sira saya hanesa com Moisés ne saya mana be diferença saya mana be na kambrik meeting ne exemplo dia vai tá ita e situação saya de ita mos meeting firme ou de tal confiança e na maroma no confiar Moisés ne confiança na maroma hanesa ne tapa ne relação com maroma ne antes ne maroma bolunia ou de
lori salvação, lori liberar a bahasa e povo Israel se ao Egito, nia bibi los kale. Tate itu tate história, nia sene bibi. Bani se? Centro, ni bani ne bosok nia durante tinang sanu sihat nia ni feito. Então nia bibi, ya tempo ne bawa hiram nia bibi ya fo ida. Ni hare hanya san usi ne bama kita hare ni relação com maroma. Então ya tempo ne bani bibi ya fo ya mo hiram ni lau ni hare aihun ida hanya san aihun morisida debe makai han lakam be lamotu kida. La aihang lakam bot ni lamotu kan to hindi larang ni buat ni saya bang. Tau ni começa basic ba ni lau bango mahira tu basic ne maroma começa bolo ni mujes que ta basic vai ta tau patine santo lo usi ne bama ka sira na irone maroma ia relação ne media ni começa pilha maroma pilha honia no sira começa ia relação. Então ia maroma ni ia dun ita ne bela fiar maroma yang ne bela fiar maroma com sira dia maroma ia dia uns dia maroma ia. Tapi diferença kita ne fiar maroma ita ne be ia ne diferença ne atu ia relação kale ia relação nia kale. Ya ne tari história ne Moisés latau no povo Israel sira tahu. Povo Israel sira tahu tama sira la ia relação maroma. Sira ne relação maroma klei. Sira la fiar maroma kufu la no me ni tare Moisés nia ia relação meti no maroma. Então ita bele usi ida ne ita aprende ita tem que ia ita ne vema fiar maroma la bele dia ne fiar me ita tem que ia relação. Essa é maroma que ele fala ida ia ita bele valor que amotu ya Tiago capítulo 4 verso 8 parte B. Amém. 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 Tô nele. Então, isso tare Moisés ni relação com marwa tamasida, awalnya basic. Ni hari ilakan ni hari ni latihan ni sema be ni basic. Wahira ni começa basic, marwa kuliah ban ni relação com marwa. Nesse então ite ni umur ite marwa ni ia doni ni ia ni salva ita no ni akar hora ni ia na fata ni ban ni miss ita ni saudari sita ni akar maka ita basic wani ita mak tenki desi di di basic wani no wahira ita basic wani maka esse basic waite Biblia dia esse basic waite. Então marwa nunca bosok ni se halotir ni promessa wahira dia ni basic ni no esse basic ida nesse basic ni se ida la fiar ita bele koko ye tiene tempo mesa e fata ni veri ita ba bukan ni no nesse basic waite ita se começa a sentir com essa relação na marwa que nessa nebe nesse lore diferença. Então ele tá Moisés ni diferença los o povo Israel siro. Turun los nemos bebek ane sang ita los gale. Bahkan ni lah tene kuliah. Bahira marwa bol ni dia haula yang matene kat kuliah. Hau tahu ten. Então usine ba essa ni tahu ni dia ni haula bele mabet tamanai marwa que presença tamanai marwa ni relação beti com marwa. Então marwa começa hoje ni e situação nebe difícil. Nebe ema hari problema nebe lahir dalam agora tá assim hoje. Ni wak saya mandebe mak ambrik no dia lai o loron te sere maroma glori sang lasang baita ita si manang no maroma krasi mak si funu baita si luta baita hitine fati tong labele tau situação saya ne ita sur meti na fati sa hau roma testemunha bara gloso si kolei sira wahira sai cristão sira sur problema ne desafios be sira meti na fati sira ne testemunha sira meti na fati no ikos maroma kajuda doni sira nia relação outro sai dia que fale então lá bela tahu sekarang kita mak foi ida foi até no maroma te tahu ita sur problema e aí tem escola se dá o selo então ita tahu lá bela tahu kalau orang hau ia testemunha uluk tina hira que lugar na maroma mak selo hanya asrama total então dan testemunha de beba hau ia no ita lá bela tahu dan outro maroma se alo baita hira ita lá tahu hira ita tahu confiança bania. Então, importante é que a relação com começa a abrir ou sai diferença. Então, buat tolo nema kita bele aprende usinevano o ia foi ainda neve mak hamla sida ia neva ia
dihan Bal Jefon, nem me atene gale. Bal Jefon ne ia tempo rival ne fatin ida o fatin ane samfo ho ida Bal ne kan maroma close kale. Maroma ko bela os maroma moris. Maroma falso. Então ia tempo ne ba ela sempre vai ne ba di buka dewa sira batu buka maroma batu halo rasa ne ba. Bo ia ne ida hare maroma haru ko sira po Israel sira te ba duni ba info ne o ia Bal Jefon ne o di rajam ne thaturu ini poder ba maroma falso sira. Para povo Egito se anela que adora maroma que é falso. Então e tem maroma que poderoso. Nós falamos e tem maroma que poderoso. Nia busca problema mais aí tem mores, nia licença problema mais aí tem mores. Laos hori atu ita mono, ou laos hori atu ita emakulia, laos atu hori ita tu sai lakon, ita sai ata mas hori nia turun nia poder. Lisi desafios, lisi buat tirar bem. Então labele vai ita mono baten problemas, desafios. Saya lihat nabi tasor label usun ne maroma katu hasai problema sirne o maroma hasai problema ne ola kasur mabi usunia at fo baita força por isso problema ama ni objetivo bangun ori usik problema e tem mores ni objetivo ni cara atu haturu ni poder ni força baia e tem família o baia ema nebe makala tem maroma baia maroma falso sira então tempo saya lihat tasor problema a favor usun ne maroma me força labele husu maroma katu asai fali tene problema oh hala ko sur problema ne nai taw sai da fo help de mude tene oração no nai sai da kita kar au makne ite problema ne sai da atu halo isa entrega wane maroma ita sere ne liman serviço duni ne se aturo ne serviço ne se aturo ne força ana sai hene ne ve le e a história tu vai hira povo livrai Moisés, profeta Moisés começa a dizer nessa né, maroma bian Moisés está passando kuliah barak, lá o awal no fera tas ne hori, hanya é masira liu, então itare ne maroma, logo que dalam masira, e a situação de be, aí dalam, e a situação de be itare ne tomate duni, então é man, agora força mais depois tasi ya oi, tabas orang bas ne ya rai fui marantang, é mais jitu sira ne rai, sira makatene liu, fatin ne ba ne mak dia ora sira duni turita então itamate de sira começa hanoi nessa nemabe maroma que plano selo nia turu ni força e leva nia turu ni força va maroma falso sira nia turu ni força va lira Egito farao tak nina maroma sira maroma katuru ti força na sira rai ne va bebe ese na fatin la puas nia cara duni tur então ne mate duni ita letur ne mate heta si clara no maroma que força ne ia duni no maroma que poderoso amen. So, tu mai te si hare amutu. Saya dah kalau yang tahu dalam barang lu itu Kristen dia hau fiar maroma, hau sai Kristen kliuron. Tapi buat razão saya datang, saya dah kita sih tahu profetik menghirita seluruh problema. Ya razão barak ya buat barak, lebih kau itu hari tahu. Lebih hau foti polis hat, razão hat lebih hau é mais então nós somos primeiro ao dia até aí razão primeiro uma siralai relação com maroma relação com maroma que é importante também dan nema que Jesus vai mati a cruz também relação nebe kotu clear tem aí jarring edeng nebe harus ada mau yang nebe kotu no maroma sira label sira do con harus maroma mas bem vai Jesus mai ni halo itu ni relação de dia que fale com maroma mas bem pergunta son ita basic ba maroma kale ita cara que relação com maroma kale ita cara katu buka tempo hori relação com dia kale se vai ita tempo hori buka nia no ita se relação com dia ni si mai vai ita ni si basic vai ita relação nebe makan nia polo Moisés nia aturu nia ba Moisés vai hira Moisés começa basic então mai ita no hau ita bele foti tempo hori buka hari ini relação com maroma au fiar ida se ajuda ita situação saya lihat nebe ta zoro ita se latau tamai tatena ne maroma kamutu ko ita tamai tatena ita relação mutu ko maroma ite e maroma de bema ka poderoso e ite sorry no ita se sai hanesa ho ia oni história e mai de nebe lori sai diferença hambrik meti ko esperança e fiar Moisés então ita o se au fiar ita se sai hanesa ne no ita segundo maka emalaya ita mesmo ita dia ita cristão mas ita na fatin tau também ita laia fiar dos kali laia fiar
Ida nema Jesus sempre dia mani escola antes sira dia. Oh, mine be fiar ki mine be lai fiar, tama sai vita, tama sai mine né. Então, fiar é importante. Fiar é importante. Agora itare a história né, povo Israel mesmo se fiar los duni fiar la fácil, bai ita ema, mas bem fiar né buat neve ita precisa los, bai hira situação essa né tamba. Bai hira itare povo Israel sira maroma katulu tiene força malisa sanulu Egito sira hareu matan duni, mas bem sira na fatin la fiar. Tama fiar né difícil. Bai tudo tiene força dele. Be fiara se mais fiara se ia vai hira ita Roma no leme maroma milifor ita lorong ita balle hamu tu ia Roma capítulo sanulu ita se are fiara mais sine be capítulo sanulu verso sanulu resing itu. Are sanolo resing itu idar watol nune marona liusi Cristo no telefone fiar laos mai su TikTok laos mai su media sosial laos mai usi saya dari tewi tahalo lior fiar mai usi Cristo no telefone então buka teu ita sai cristão ita labele abosule kita nyang ita ni ising buat hotu ne usi lior ne usi mundo nia bebita teki hal oisa hari tene fiar no oisa do halu tene fiar ia maka liusi maroma telefon dia liusi Cristo no telefone buka tempo le maroma telefone la bele ia tempo le ba horas lorong tomak di bele bele hare botu te media sosial lebih atu le maroma telefone da rumah dulu de atu le bersuidamos difícil então dani te problema bele husi tenia bele check tenia te dia kila kalai abe dorolos ite problema então importante atu ite ya fiar então ya bangira ya fiar ita se lanak doko ya situação saya de ana sa Moisés o intare de povo Israel se começa tau sira balu começa dar balu me katana kari katutanya kalau tama saya nama kota gloria me agora mi mate ne ulu kami dia mona ami usi kami mate ne ba no ya ne ba rate ba ko agora gloria me ne athalo isa ami tur marang ene tama otu ya ne ba itare tama ho fiar Moisés sai diferença tama ni fiar tama ni hatene kata nai maro ko fiar ne mak se ajuda ita fiar se ajuda ita situação difícil situação saya de mesmo fiar ne laos espera mas be fiar ita hatene tema mesmo se o que acontece be ita hatene se acontece laos ita espera lian how espera maro se laos fiar ne hatene o claro kata nai maro ka tu halo ni si halo duni ni si luta mai halo duni ni si mana haune funu ne ida ne mak danaran fiar no ida ne mak haturu si Moisés ya tempo ne ba ne dia oi lorong kedas ni hare povo Egito siramajen sirana ita sila hareta ben ni lade ne mato kontes mai ni ante ni kata maro se halako sira dan mak danaran fiar então fiar é importante lo son la fácil de fiar be se ita se fiar se ita se ia fiar mai ita lena maro telefone Roma Cristo no telefone e nebe maka ia Bíblia então buka tempo halo buka mesmo sai da tenki ia tempo de ler maro telefone deve ser ajuda di buras ou di fiar amen então idane no idat razão terceiro nebe halo matau com essa situação difícil desafio sasoro maka se fokus liuba problema sira fokus ba problema ita hari hanya ya povo Israel sira bot hoti ta problema sira hanya ba sira primeiro sira lao brani tahu sira la fokus ba problema los kale sira lao sira brani los agora me tu livre a me tu barai nebe ma kamaroma promessa uma ba minha piala sira be wanhira sira hareti sira vai tas ni ba maroma karoba sira vai ni ba depois sira te que fila ya maduni sira tahu sira dia mate agora está mate sira começa saya tahu saya sira fokus ba problema então by hete memórias situação saya de vida sur la bele fokus ba problema ba buat sira ni tahu idane laos marong ya kan maka ita hare ni di situação hirak ni reconhece ita atu hare ya fiar hare diferença no
lebih fokus ba problema, lebih fokus ba niya. Idanemos acontece ba Jesus na escolante dan aram Pedro, kari kita buat siratan história ni hakere nisita ya Mateus capítulo 9 resinghat verso 39 hene ba bahira Pedro hare Jesus lawe he belete dia mai kari kita magmedun haru ka balau. Depois Jesus yan mai ba ang magneto primeiro ni lau fiar então ni lau ba ni lau ni haka passo mabe bahira ni hare la lorang bot de fokus ba la lorang ni começa modo. Então ite ne mores sana se kari mahira ite a situação difícil desafios mahira ite fokus ba problema ite se modo ite se saitau ite se la reconhece maroa ite se halua maroa ni poder ni força então importante maka la bele fokus ba problema la bele fokus ba situação ni liur be fokus ba solução fokus ba nai maroa to usu nai maroa ka loke tenya mata espiritual fome espiritual também dia mak profeta ide Elisa ni halo aí sira soro situação ni difícil ema mai arros punu barak mai nia tene ni hare ne maroa kamu tu sira mai ben ni ata ide ya ni gotu começa a taman ni mata espiritual tak hela então ni halo sama maroa no loke maroa loke ni mata espiritual então ni hare sira mos ya tropa ne kamu tu sira ringung bareng então ide ni halo nia sai berani. Então daí eu dava bem fokus no problema, dava bem fokus para itenia buat nebe ita soru problemas, bem fokus para nem maroma. Então fokus para nia saída nia carga do halo itenia mores deste problema hirak ne tambah nia husik desafios problema hirak ne buat hirak ne mai ne objetivo atau muda itenia mores ka atau muda itenia família ne mores ka atau muda situação atau halo buat rumah, odi hatu nia angkat nia mak maroma nyemak força no nyemak poderoso, amém? So idane no label fokus ba problema. No ida segundo o ida ikusliu maka sira la reconhece na maroa e situação refere situação na sira sur sira ia nem hare povo Israel sira banhira sira sur problema sira la aula te saída acontece sira mas ia maroa katuro força para los jadi antena harus yang mutu koi luta banyak babi sira nafaten tahu kalau tena tahu idane babi hau banhira hau hare research hau buka ternyata sira la reconhece na maroma sira fokus liba problema esse primeiro sira la reconhece na maroma kata maroma kamutu ko sira reconhece de Moisés bot dia sira le babi sira la hare maroma sira la reconhece maroma que sira ni situação nebe maka agora sira suru no banheiro ita la reconhece na maroma ita se saitau tama desafio seria de hoje livre ita é humano ita sempre já tahu ita sempre ia fraqueza então banheiro ita fokus na situação ita se saitau bebe hafia banheiro ita reconhece na maroma banheiro ita reconhece na maroma a situação né nesse hatulu ne poder amém ou ita regal ia ikus dia Moisés banheiro Moisés dia agora o loro kena maroma si halakon sir ini sare maroma glory ne salasa ni reconhece ne maroma close kale ni reconhece ne atene kata maroma aku mai ne thalo milagre hene ba então banheira ita sol situação sai de atene o claro certeza o reconhece ne e tem situação ne nesse mai nesse halo ni parte nesse glory mudança nesse halo transformação e tem mores então livros história ne ha cara kuliah levou pada dalam barang kita Kristão banhir ita sai Kristão ita halor sama nai maroma ita husunia tu força mai hal nai apa frakel depois banhir maroma husik problema acontece sira soro problema sira sai tahu kali sira murmura kali ba maroma então idane ita o lius idane ha kar kali ita comprende kata e situação sai de ita soro maroma ita husune maroma ita halor sama husunia força até ne bagata nia tu haruka problema mai ita halor sama nia tu haruka problema ita husu nia tu fodomi ita tu hedomi nia se haruka man nebe mai nebe maka kontra ita nebe halu ita odi makas mabe dane mak nia maneira odi ni halu ita tu buras atu hedomi então ita husu ne maroma atu saída de nebe ita husu teki sai pronto odi nia musik buat sila ne ihete ne mores amen tawane ko na dia kapele husu ne maroma kata sai tene problema tapi husu nia atu força ita
Ata jureita liu si situação né. Então ia hane so nebe tale nebe ita ia ikus ya ne maroma maksilu da baita ni hamutu koita nenya promesa baita ia verso barak nebe ne maroma promesa kata hau hamutu ko hau sila husiko hau hamutu ko baita bale hamutu ia Deuteronômio capítulo 9 verso 9 no walo Deuteronômio capítulo Icos kali chapter 31 ya 31 verso 9 o nem walo nem dia depois akat bawal Ada yang ne marok ne promesa de dia ne se muito goita se nunca hoje Tele muito ne me tem que forte no branco mana ini yang marok sila se quer comando ya walu nai se bawu ko nesse muito nesse mês kapalu que datang dan yang mengarang ni promesa. Akhirnya ni hari nyata Moses satu mati orang jatuh hili Joshua ni emang ni bejobe. Tapi dia pun memang marah kat hili ni hari saya leader bapa Israel sira. Tapi hari ni mesti tahu tentang ni marah promesa bania akan forte ni bania kata. Tapi dia tahu hau hamutu ko hau sila luau hau hamutu ko hau siluta bau hau sahuluta bahau nyata Moses. No mutu ko niya ta Moses. Então, idane na marok ne laos bosok te ane sa no dia. Versumos dia kira ia marok kon dia. Ia número la sala número sa no ronolo resentol versus ronolo resen sia. Ya ne varian maromak ne laos bosok te. Ni laos hanesa itae ane be mak oi promesa ida apa halua bai ro promesa ta apa halua ta mura tu sa. Kita ne hanoine tu sa mabe maromak ne. Jadi dia promesa dia hau hamutu ko, ne sa hamutu ko to mundo nero nesse muito goto oni moristoma nesse muito ko hori tudo hori fosai dinha poder hotu amen no ia verso datang itu si biblia nebe maroma dia kita tahu hau muito go verso ne terkenal to nebe dia hori tavalia Isaias capítulo 9 resida verso 1 capítulo 9 resida 41 verso 1 yang ne maroma que falamos temos promessa nessa né então primeiro ele muito que tambah hal yang muito kuit Amen. Marok telefon dari tan di ada baita kita tahu kakek hak forak problema ni baita ya ada sampo Israel sira solusi dosa difícil sira começa tahu sira começa senak dera sira no sira tomate ona mabel lai ya ne marok fano tam baita kata klabel tahu ni hamutu koita ni si hamutu koita no ni força baita e situação sai de baita suru amen so nafatin beti imbania nafatin fiel bania nafatin fiel kata nya mutu koita no ia tam nafatin ya Isaias capítulo 40 resintolo muda de basore verso ide nama kita tahu verso ide kita tahu kalau value ya ida bene verso 1 bene parte bene sorry ida betul kita tahu mengambil value amen kita mau nanya kalau saya datang kita amen so wajira marama kamu tu kuitan dia hola itan dia lori kesayanya dia siamu tu kuitan dia si nafatin dia si nafatin cuidado pada kita nafatin dunia lain kita selesai
mundo ni sila sebo sebo no wait sinafan sa ninyo no niya hamutu ko ita no iya verso tolong ne pahiro lau liu sitasi harus hamutu ko verso ro pahiro lau liu sitasi harus hamutu ko no pahiro hakun nota sila lataka o no pahiro lau liu si ai ne sila hama no ai lakane sila su o amen tahu saya keting kita ini dia hiro liu si mota ne sila takao o liu sitasi ne sila takao ahilakan itahare ne marwa katuru sayo tu liu sinya profeta sira hiro itahare Daniel dia malu sira hiro matao bat ahilarang ne bema yang dia ne lakan 7 kali malas liu be hiro sira tamo marwa kudau sira ne ropa sira fuklah damos ahilahan oh ini mah kita ne marwa ne halutir ne promesa ne lahusi kita situasi saya Hira tasi at mota italis buat sirane makita ni problema desafio sirane manai maroma kafati hamudu ko ite mau ya verso ida ta husi biblia neve ida ne husi Exodus ne kulia ko manai maroma ke presença ko ite Exodus capítulo 1 versículo ya mai na presença Aí na presença hoje. Capítulo 3 verso sanulo resi ha. Sanulo resi ha. Hari. Yang dua akhirnya Moses dah lihat orang Marowak. Dia tahu kita halpan dari Marowak di presença lá muito bom dia kare. Dia começa a usar nai a minha tubang bebesi. Kita muito kami kale. Então ini ya 14 mai tale. Amen. Ini itahare. Moses usu panamaro itahaluang nami kare. Tatuhus kan kare mabian namaro gan lain. Auni presence house na fating. Amoto ko ita yung sitwasyon sa dito. O ita si descansa dito. Ita sila serviço bar. Tasor sitwasyon problema sa dito. Ano iba katak ne laos itenya problema laos itenya serviço atu halo itenya parte. Abe usik descansa de no namaro se luta vai ter ne dia. Ou se descansa no hamak si mutu ou se halava ne serviço. Amen. No ia promessa para clos deve namaro ato halo for kuliah sai banema sira usi Genesis to Apocalipse. Ikus liu maka Jesus dia banen dia sekolah sira. Kata harus yang mutu koi mihotu to mundo ni rohan. Amen. Ya tempo na hira Jesus at saya balayan di sekolah sira ko sa tao. Sira dia amia tuban debe, amin ni mestre layan, amin ni leader layan, amin si hasuru problema desafios. Sira tene doni kata sira hasuru doni problema desafios. Tapi Jesus dia kita tahu, hawa mutu koi mito mundo ni rohan. Amen. Ke maita bela break atu bataka. Kita ramata pre saunene Allah tene ida asuru situação saída ida suru problema desafio saída dari belerona hau hane somo ni maro telefone beta rona dia niwa siluta baita niwa ki tene sore ni ye de sore ni luta baita Allah tene ida suru desafio saída ida suru problema saída ia tene escola ia tene família ia situação saída de beta suru Allah tene mabi hau fia hawa tene lolos kata nema romak ye tene sore no ida ne kuliah no baita kata ni mutu koite e situação sai de então kita tahu kita harebe tene problema fokus be tene problema tapi fokus ba nema romak ni poder no ni se halo ni serviço ni se luta baita kawaita halo rasau kawisu ati worship sira mana main kata musik ida kare musika tua tambah haune maroma mutu ya aí tá lo só na maroma kami agradece ita go logo tene ibu alora sama agradece wanya tawanya na fati mutu ko ita entrega tene situação sai de beta solo entrega wania tawanya ia ni pronta tu luta baita ni pronta tu ajuda ita ni situação ni pronta tu resolve situação sai de beta solo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maya me agradece. Kami tebut dia. Kami agradece kami tebut hamutu ko. Kami agradece kami tebut sempre yang mesore. Ko solução para mim.
força para mim. Me agradeço também pelo sempre e agora. Minha situação saída deles, meus seus desafios. Outro tempo de hoje, de alô habital, alô minha boca. Lua e tua, me agradeço. Você deu o telefone dela, está muito com a minha marrom. Obrigado, Senhor, por me tratar de o seguro, está muito bem. É assim, torna a atmosfera, está muito com a minha. Jesus, me agradeço, me dá muita presença. Com força, vamos me marrom. Ajuda-me a minha vida, ajuda-me a ter a minha vida. Acrescentar o marrom, fogo a força, lembrar esse espírito de fogo Moisés, esse espírito fiel, força, lembrar de fogo Moisés, Josué, o Senhor está lá, Davi, o Senhor também. A vocês que já nem vai fogo a espírito, ajuda-me a marrom, cada fogo vai estar bom de situação saída dele. Também está bom de situação, está bom o poder e da boa força, ajuda-me a falar em força, me dá amém.
kami. Kami seki, kami ni, kami kamu lari tahu kamu tu kami. Kami ki tu agora amanhã no dia, kami tahu kamu tu kami de maro. Me agradeço me tahu a presença, tahu nunca usi kami tu promessa, nunca usi kami situação saudade. Ema bem usi kami, kami família, kami belo dia, kami colega, mana é besi kami, kira si usi. Kami tahu nunca usi kami. Naik ke perang kami salah sendiri atau adalah barat naik kami tahu kami dúvida como vai estar minha presença kami dúvida como vai estar minha força perang kami na ron começa a ouvir naik tahu kami ni alma espírito dan berani deve com força berani olhar sobre situação saya ini. Kami de Maroma, Emmanuel, que nunca nos kami sempre é muito bom e a situação sai dali. Me agradeço, Senhor, vai tu muito bem. Kami maham berito en lorong toy pontu sida ni hodu tamai tabot ni dia hodu tamai tabot mak luta ami hodu tabot mak lori ami hodu tamai tabot mak salah ami os desafios os problemas os situação difícil sai dali hodu tamai tabot ne maroma kami agradece Senhor kami se continua tau confiança fiel kami se continua tau me fiel e tabot kada tabot mak se mundo kami tabot mak se cuidado ami tabot mak se lori ami e situação sai dali difícil problema e situação hotu me maroma kami fiel tabot se lori ami beri manang me maroma tamai tabot mak maroma que nebe poderoso maroma que nebe manang nai lai ya lakon he tabot lai telefon lakon he tabot me maroma itabot manang tiang na mundo me maroma Jadi Jesus supaya mundo itabot manang na mundo me kami fiel me maroma kami si manang situação sai dali kami manang me maroma hallelujah thank you Jesus Maya me parece tabot eu tenho telefone ali na tama Boleh na Jesus sinara tahu dunia amen hallelujah